Kublai phi barosh ka thup khubor jangi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san ta kasingi kilong. Dawa ka Federation of All Meghalaya Ad Hoc Secondary Teachers Association Famasta banyo da tulop basic badianas allowance. Thiatngan ki achek bandawa roster banong batlang. Sya lempat kalong kumi ba armet hakading elektrik hachenga para. Ban ya kendu kinoyalam solution halor kijing jong kisamla. Tomantang ne phaj ki khubor ki bakhamnia. Kakan hon jo kinohikai shipor Ad Hoc Federation of All Meghalaya Ad Hoc Secondary Teachers Association Famasta hakakhat artarik Naitung hakajingalam jo ka president kong bina khar umnoi kilet ya kendu yo menteri ketenat puli puthi rakam esangma ban penken mau ya kijing dawa badang sateng jo kinohikai ad hoc hakani ke Jylla. Kakong bina kharum nuit kala ongba ka famasta na 6,000 handriu kala dawa na ka sorkar ban siu de ka tulap bakan thop ka basic pay bat ka DNS allowance handre ka sorkar ha ka jaka ban siu de ka tulap shaki kerteng jong ka wei pa wei kinohikai kala shukan tiu de ka lomsom gran man kapor na ka tulap ka ba khat pras pa tangka shibanai hakisnam khat khandai spa khandai pon reu kabala poi shaka arpo khandai hajar tangka shibanai nadu unaitung 8,000 arpo ar. Kani kajing dawa jo ki famasta banyo da ka tulop basic pay but DNS allowance. Kanlong kajing tikna ya ki kam ki jam jo kini kinohikai but kan pliru ya ka lat banlong kinohikai bala siu tulop da ka sorkar. Hakajo kapor katanat puli puthi education department kan siu da ka tulop manu benai haka kerteng jo iwei pa iwei inohikai haki skol baki hikai. Kakong bina kalayat ho ba kajing kendu bat kajing keren bat u menteri ki kampuli puthi kilong ki ba donakor ki ba yat bet bat uru ulas ngap bat shashkor ki jing u jeng dawa jang ka famasta ban penteri kam ne em u menteri umpala ban sheme karai ya mentakum ni secondary teachers ni layo banya kendu yo education minister sarakam sangma he belong very like minded a nice gentleman will welcome yangi but ilai ala aban submit kene ke demand kene ke long pending demand yangi kabangi pan basic plus DA nadu ar rio bangi ya bu ya kene ke jing demand yangi re man lagi por ka sarkar hi hadin ar license kilaju kentiu ya ketulop jungi daga ba I enhancement te kani kala di situation level ila pan pau ye but is ngap ba ya kijing keren jungi ba sa manta sa kani ka sister hi ila la ban kot se kata ka basic plus DA daga ba kino hikai kin long job secure at least they will get their salary by their name then we have full faith daga ba burong ni one shafi ni shani askamba p within your terms you will fulfill our demand and you will make the teachers life easier by getting their salary by name from the department side. If they get the basic plus DA they will be job secure. That is all. And he isngap ha isuthu ha sutanat dayo ye ki minister ki balong ba cooperate but kino hikai but ila ang kan pala inle but in ra ye kanika topic jungi aga high level but yang saya wan kudu biang yang masuk tanat nama ngala ban tray ban kentiu ye kari but ya ka education daga ba nga phiu jumut but phi kino hikai. That is what gave us very satisfied response from him as a minister. The higher level in say okay, so we will not disturb in between, but next year we are surely coming and we would like to see that within your tenure that you fulfill our demand. Menjuri kata yang okay. Tangkai tai kebayang ni juga kenika arti kendai aja din balakan tiu menhakani 2022 Julai tibaro si kata kalong kumni ke kenika association jungi ngila form nadu 1998 ter ni demand nakakhat praspa ka kiu ke nung kong ka sarkar ka khat praspa
kendai spa kendai pusan. Te hadin kata akan tiu sekolah hajar, hadin kata akan tiu sekesan hajar, nang tak ke pra hajar, tak akan tiu seka sipo hajar, nak ke sipo poi seka arpo. Dan last year 2022 July ki kentiu so kendai hajar mila sedang yo ta arpo kendai hajar. Dan mentan dah kentiu so sipo ni kat ar hajar kumut ilala man baro ki ad hoc teachers ke secondary level nila yo ke job secure ke takamun basic plus D sisin balawan takamun ki kerteng jumi kila dana ke department marka tula program one by name ke kumut PEP de na ka secondary ni adult secondary kanungut ki nong hikai bro khoi ki dan usaha kana kai ni secondary exactly ngam you tharai kade 8,000 2,000 plus 2,300 and 400 plus kumta hingi dan secondary kamang la file berkuai mentang ni suwan ai gani te nama gani ke long pending demand te te kumut hadu menta long hak kerteng jung PEP 4 yo ya kana ka bisa long ya ketulap ni ki baro ki ad hoc ki tang ki secondary baro ki ad hoc schools ki yo tang ka grant takal umut lam semugran kat kumba ki ai kat nungut ki noi kai ha kata ka section kata section primary ne upper primary ne secondary ne higher secondary kumta te kumut ka jing da wajung pi menta ka long ban ai be ka kerteng jung ki noi kai ken kan one direct account ne kan long ha kan ukur kom sisin Meghalaya basic plus DA kata kumut ke sarkar hi nak tina department hi by name gin pha Kitulap kimpa by name to the management or to the teachers concerned directly. Lalu nak kumba nak ada ki government employee ke. Okay. Bila man YouTube ni kam ni ka pi angka tulop balong gumno ngam das tu ba. Katulap jongi ka bayo mentang ni yo lump sum grant. Ki ad hoc teachers mentang secondary ni yo lump sum grant. Baru ki ad hoc hi yo lam sam grant adu ki primary adu ka higher secondary te ye tu ka grant kim juan daga kertek ki mut ba sumot haka secondary school A is having 8 teachers means they just give the lump sum grant of 8 teachers allotted to that school not by name of those teachers although ni submit ye ka UC jongi saka department Handai ka tulap kam juan by name. Tendang nilai yo basic plus DA pada kum bagi yo kini ki deficit pattern. Te kata kamu nilala kan yo ek salary by name from the department, and that is very important for the teachers to be secured. Handai bentang nilong totally depend upon the management. Whatever amount management gives us, we have to accept. And so most of the time we find also that in some there are discrimination. Ki management gila oleh manipulation. Dan dah kawan dah kerteng pada ki masuk ki noi kai. Kawai pada ru kalau job secure from the government side we are recognized as a teachers of the government of the appointees by the government. Kinoyalam bat kidu khoj ka achik conscious holistic integrated krima achik kilas dang ban thia jing ed hadu ban rayap halor arteli ki jindawana ka banta ka jaj ban riu achik hakilum garu ban yo ekrosta reservation adu wasdang ka Jylla Meghalaya khat khandai spa nyau phoar ban penlong ekatura kanong ba telang joka Meghalaya ya kani ka jing thia thangan hadu ban rayap la penlong ha mini secretariat hadakop green new tura Kamuktiar bar ka achik General Secretary Bernitha Armarak hakajing keren jangka hakmat jangki samla ki bathia thangan kalaong ngiladawa na ka sarkar ban pentrei kam ya kamang kerpang ya ki kam ki jam nadu basdang ka Meghalaya la bun snam menta handrai ka sarkar kelas ngap menti hadu kini kisngi kalaong ba kani ka jingle jangka sarkar Jylla kalong persha ya ka jaj ban riu achik kadba ya ka jing dawa ban yo ya kanong ba telang hatura kalaong la menjur bala kular nadu khasnam khat khandai spa nyu puar ya kani ka kular la susngap menti manman dai ki sarkar ki bala lej pat ki bawan ngimtre bat ngim pediang ya kani ka mini secretariat la penkut ka Bernitha hakajing keran jongka
Da aloni tinga ya hunger strike ko tinga abacengia ya hunger strike ko tinga abacenga nera tingi ya backlog namo ya backlog policy je kun tinga ya 50 years more than 50 years na achikrang ko je on je kon tingi man gni ko tinga onjenga chum wa ko tinga kura sakaba ko da alno na ba khna kujani gaman tinga ya ko hunger strike ko abacengia aro menggepen ge sa issue ara ya tinga ya winter capital mo ya ko ba ting mukan masia ya 1972 wana tinga ku sakmen doa da ode ya kucak men ko da na ba ya ko ba ya winter capital ko ba kina kujani gemen ya ko ba tingara government ko tingara didi agata aru gisik anarikta maina no gisik anarikta tinga ko hunger strike ko daloni aba tingya ya ko daka di tinga darangni man gini ko ba darangni gepen mo antini ya hini trap mo ya ada tang ya jong ba ya rang ko warangni man gini ko na tinga sek tinga andi ba je ko nantini a chikrang na anjingko kura caki mina promise ka atmo as far agreement je ko anjingna ongen yang dia cikang ni tentang man cikang ni san kepa ko sa daun na bo kuja ni kemensa cinga di wako daun na ba cari government cini ko cinga di biya genang mo genang cingna cikang ni man geni ko cingna on cikana cingara ko mo limana biya baksana cinga yako cingni mo lani ko cingni dabia ni ko kena kuja ni kengkeng cinga indefinite hunger strike ko dakna kata cinga kusolsan apsan ongenga da government ni chanchiarang government kangwa demo anga 1972 ode anga bachi ku kakit phang nemo da ode anga wacha songo mayong achang wacha songo government micro initiative achang wa khode anga akalat na out chi mai bagen ani ba wa songo ide anching ba lakan ma sia anching social media ba dong jamo digemana aro anching achkrang demo bangpadan mai ba ya song pa di nangchap tong cha digemana yani bidengo knowledge sungara koncha khomi mungna ba ma siani wa somoy de khomi mungna yani gemen dabia dongja andi ban daau de antini dia generation no demo antinga antini right krang ko gemukan masijok aro ya no antina kura sakarang ko gemukan masijok uni gemen anting de daau de ya ko ya de antini man gini ko de antini bina nangane lekharang ko wani somoyo daau lekharang dongwa ni de singapa masien ne diba anga personally dengan kan kuja diba dongwan gengimna dongba ko nekang pa mandirang ni kusang ko sa khna dongwa na wa somoy meeting parangan mandirangan akannya dari wa somoy bisong political na pa may ba asen ni bisong ko donna nang atma ma may atma uko pa nga ba bisong ni chasong de anga thangba dongpu jani gemen bisong ni chasong ni de anga ba comment ka non kisa ni kan neken andi ba nga sangsia wa somoyo da shoni akana kata ya awareness mo ya lack of awareness dong jani gemen aro wa somoy ba chief minister oba gepen cabinet de aching yang sini kepen beberang song batani kemen biar hai no saksa no acim ko ani ba biar kurang do na aro biar nambah kon takang ha wa somo yang sini ya ko kucak ke mena sini ada future ro no mo future na sini ko demand kana gata future ro aji ko kamat na gata biar rama mesok de do na ha una sini ya gacham skang pa ya sini pawilam sang sang mo ko ba metel na gata nam deka angni machine na gata des kango gepen dolang ba demand ka ade ka acem wa somoy de government ba dingthang thangchem government ba mo chung kaing politically change song smaya dari wa somoy ni government rangara nama khna chakcha mai ni aro mai ba bisong na memorandum na ko wa somoy ba submit ka chem kepen dolang ba andi ba wa somoy warangara mai na khna chakcha ha wa ko de gacham government sama sheng no dari gacham government mai ni gemen wa somoy khna chakcha wa ko de anga ba da wa na be thaljem na wa ko da comment ka da man ken ni yade bini biade mai ko kan ke beda thang dong na dian thang jap na de beda chakki da kana ngai ken ya ko dian chima gumukan asyamo de onon agreement donga ba jat gumu ko option balance khana gata option khana ni mena daudi yade mini secretary ko na de yade achinga achkrang de belong chon kan ugen achinga de winter capital ko sananga je keta Shillong donga ugetan achinga asongo ba gesa capital dong na nanga je ra ko de option development economically gumuk taken option development ko chinga bananga chinga de winter capital ko nanga anga nijo changsaban soni interview naga nachum comment onna mane demo ya news on naga ban kadin kachum bia positive note naga na dak nachum winter capital ni bidding ode angan hari ko sa giska jaha my date ochum andiba May ma June tako bia ka chum me chao khna chakang ode anchini mannan nanga maina no ba anchindi ade anchinde gapni ko bara sekta ya ko de anchina khura chakaman donga mo aro ya de mo anchin lekna mana belsi sopong batli mana anchin ko onjok ma anchin de daw anchini ya mo ya anchini brothers mo ya hinutri prang ko chane de anchini belong en long inga dodi ya ko equal ona mo equity na rabana gata de anchin de ko de micro bari khana nage we have anchin ko de compensation on again more than 50 years na anchin de suffer ka jok dodi suffer ka ba ko anchin ga make compensate again bad luck ko fill up kana again bad luck policy ko mai baisa anchin ya development ko ya equality ko option balance kana again uni gman bad luck ko de nangan nang thelenga
bibi kita ya big loko manjang ore nasi ngamar mai tak step up ko kangun sekali. Man kuja dapat tengah step kangen kau ingat, dia mana mekang cicing mereka nuku dengan au disclose kat kuja. Uyaben CH Marak, uwe ne kinoyalam ka achek ubala trekam sorkar menshwa, ula shembenta hagajing tiatangan, ula ong, ngidawa na ka sorkar Meghalaya bakan penti kena ban penurlong ya kini kijing dawajungi. Pat hado bandayo kijing angnot, ngin tiatangan hangni klemsange ula ong. Thang daw media ni group ram yano na nasong kemek cakski ja sokpa ya ba na simang ni antang ni kita society na zatna gelani nga saka ba thang onsa na simang ko khela rum chakswa dalo chungi hunger strike kani de it's long overdue nga ha daw ultimatum mo na hachum तो मैडम मंग नोनो बर्नी था मंग चिंगी जेन सेक्रेटरी मंग बा जेन सुमायो रोस्टर नि गमन आगन ना रे बाओ we got only 2 minutes time उनी जमान बी को ग्रोंगना बार yang hacham residency चिंगी मंदिरम अंदी बा सुमाई चिंगा उन्जाहा. So we have no recourse. What you have said just before, step up para mai. Next step up. This is the next step up. This is an indefinite hunger strike. We will be doing till our last breath. Democratic way ode yan rapat kepa jaku dia ni ungen niya chansia. So next step kudi. We don't know, but this is an effective step. Let's see how government responds. We will be waiting for his positive response. We need his assurance. Now, winter capital ba long overdue nga. May na nang ni jungle siyan sini makhang mango dongpa. It's a skeleton establishment. Commissioner of Division. No, so I know. Gadgeted officer saksa faida nikaman nikchama na signboard rangko nibo jungle lo dongbo barangko obosta dongja. So winter capital long overdue. Backlog ko aganon it's natural justice. Mana iyade sentiment ong jangjok it's a legal mebong ha. Legal matter ong plenga. Court pa order ona ha. Uni gise po anchingo vacuum agta dakinga. Yano darang ba daw makhaw na riba eh khajaw de I don't think retrospective nijaw ha backlog cover khajaw ha. That's why we are bound to do this. So let's see. Today is our first time. Backlog rang ni gumen donga via winter capital ni gumen ba donga we wan dongja ni selen daw ya un maksana ba ultimatum ba phuljo mo uni jam cha sasal kini ba singi ni ha. So not a single response came from government side. Uni gaman yan we have democratically and available recourse. We ya kuba nga personally ba aro daw jatni gata ba dingthang tha NGO gamak should have come together. Yede we Garos anching ya mentality we are Garo hills mangmango baun ngi mna anching mindset ko dona nang jenga. Garo should be ya Garo nation race. Uno anching ya division ko daw yan nakba critical somayo. May dakana daw uya ko nanga ha. Yini appeasement one side appeasement kaya mina unu something unan gapani assurance pa dong skaja. To di negative steps ok yan sina de. Then daw okay we have done this. Okay we are giving this. Gapa mangmang ni ba dongja. Wa ko na wani giben bong di ba at least ya mang ba dongja. Then we Garos we are as a nation
ये boundary yo Garul semang mo ci dong ja Bangladesh donga mo Assam donga Nagaland donga Tripura donga Arunachal Bhutan border rango donga Coach Bihar donga outside never no since from militancy sumai rango bani but whenever Jatna Allah may bok mo di help will be coming from them also they have armed struggle for the anga meba khaja support khaja di ba daw kata militancy yung mga longen bisong ni meba donga anchana chipari or the film na ancho na bangjok uncountable do ya border ro limit ongi donga de we are weakening ourselves an singa anta tangpon weaken keng wa policies daw kata dengthang thari na man ge chim ni ba blanket ban nagta blanket prohibition outside we Garus mamang Meghalaya mamang ya namgaba step te umja we should Garu nation ko Garu race ko black katani phal daw de andang ko no mate this is a wrong step Laimut kibriu kentup ya kalong kemi badang armet kila sya lempat haki sainar elektrik hakasnong changa para West Garo Hills hakaba uwe ulay yapno nakane ka jingkan tha elektrik kipat ba kane kasnong kila dawa naka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ya ka bay lutksan lanika compensation nakabanta kini kibriu ubrin marak urang ba ubaladu e yala ka jingim nakane ka jingja kadba ka epsil en marak kabarangkit pra benaya ikhon hapokpo kala sya lempat bat kala yap ler lakit ya kamar Shapura Khasya Hospital banyo ya kijing sumar bakerki Boston sangma uwe ni kirang ba na kani kasnong ulak keno ya kajing le authority jaka private company kabala yo kontrak ban pej iki sainar elektrik hakani kathan kirang ba na kani kasnong kila ut bunsin halor kijing ma na ki sainar elektrik henrei uloong amdan manu ban shim khia ya kani kajing ut tarhadu ban yap kaman simbrio kirang ba na kani kasnong kila let u cho DC West Garo Hills bat kila dawa ban siu by bam bat bailut ksan nagbanta jong kini kibriu kibala sha lampat hakani ka ding electric hakati kasnong mijal riang ba robibra salo daude karen LT 11 kb mung aro LT line mung nangdem mung na daude wa karenara songgemek touch boma control dongja nigeman iko paha nigeman uno iko panio daude wa karenara mandeo efek ngya ha mandirang noko mutamlang donga mutam gelja ci ibai mujokaha wa gelja ora cini truko cakala onigemen jian no karenang cakal geba mandirang nokko dongo barang de banca ha aro mutam de injury rong ha no saksa de det ong ha onigemen saksa daw hospital ong ya wan pura khasya hospital admit ka ha aro bisa saksa donga wan daw blessa gloria ya sangma wa daw injury ong dong ya nokko ko sikap pai doninga sakpong arang kaka injury ong ade nokko dong ya saksa de injury ong ba de EB injury ong ba ko daw hospital admit ka ha oi wa one pregnant ong ba oi bian injury ong kata ha daw chare no de competition rang ko onchina ka department ko demand kainga arun baksa ba chinga rakke step rang ko kainga daw yani ko sako competition ko nija jakin chungore chinga dengtang step rang ko ka na ba donga ani gemen dal yang ba daw salo chinga disina competition claim ko chinga lek ko ba sim ka mana ha daw DC de dal chinga kadongani katarang ko nata wa process lekarang ko process katna singa aru wa niat ken aru daw tharakale department ni kita kam kat ken ni kusa ka anga chanchia 2 week ba 3 week ni jamono onggen ni chanchinga anga Kinong yalam bahakmat jangka seng reunion solution of Don Bosco SDB ha South Asia kila penlong ya kalumpung bakarpang nagabanta bantip ya kijing jingjenjar jangki samla ban jangki rangli ki juki ki badon hakari ba pher jangka than doba South Asia ban hakajoka por ban wat kilat kilenti ban ya kentiu ban pensting ban yarap eki na kijing baki ya kendu ha kajing ya kani kalumpung la penlong haka khat artarik Naitung ha Okla New Delhi Na Shillong Province lami khmat chakani kalumpung the Reverend Padar Michael Makri Director Don Bosco Media Network and Television Youth Center la umkra but usamla Vancouver Shillai Assistant Professor St Anthony's College Kimat yamir jingmut badiatai hakani kalumpung kilong kijing jangki briu ki bangat hakajing yaki palba migrants and refugees kijing ma ki bami na kajing kerni hakajing pendon kami ki social media digital addiction kajing kerdu jam unemployment kajing ngop jangki samla hakijing di buat badrok
substance abuse, bat kiwe ki mat ki bayade bat kani kejuk. Kajing temu jo kani kajing ya kendu bat jing ya mir jingmut kalong baka seng solution ha South Asia ka kwa ban yo sngo bat ban sngap ya kajing baki samla bat khamtam me ki rangli ki juki ki ya kendu ha kajing jongki. Kiso ki ban mi nakani kalumpong kin ya lamar beten lenti ya ka seng solution ban trei khambha bat kham janai ha ki kam shakri pat ba jongka naga banta kini ki brew ki bamdon bor bat ki raitong ha lang salang. Kani kejuk kalakat arliang hikipat ban riu da kaperthai kita kilong kibadon bor bat ki rangli hijuki. Deina ka banta ki rangli ba ka seng solution kan penlut ya ka bor bat ka sor jongka haki kam kentiu ya ka long briu man briu haki ri South Asia loong ka Khubor na kani ka lumpung. Jharkhand a different state. Next slide. So finally, 15th of November 2000, May, separate state was accomplished. Perspective on migration from northern part of India. Now we go to southern part of India, and I ask you. For the tribals, what's behind declining Adivasi population in Jharkhand? Next slide. Changing demography. So as I mentioned, changing demography में main जो रोल होता है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्योंकि झारखंड में माइंस बहुत है. इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्स अ ह्यूज स्पेस जिसके लिए फिर जाने का टाइम ट्रेन में कैसे भी ट्रेन बात तो ट्रेन में भेजा फिर ट्रेन में जाने का फिर खाना भी दिया. फिर कई इधर से काम करने से पैसा नहीं मिलने से पैसा की स्थिति में हम लोग को थाना सेवा पुलिस दे के पैसा कलेक्शन करता है तो प्रॉब्लम भी होता है. और अभी जो स्थिति में साल में So very warm good morning to one and all present here, and I am representing Bangalore province. My name is Shruti Menon, and I'm working as a district coordinator in the project named Kismet, which is run by in the Kerala for the migrant workers, and we are only 11 staff all throughout the Kerala. So yeah, since the program is based on voices, the very first thing which I would like Ke HYC South Samper Circle hagajan mit khalway tarik Naitung kalapen kuburom ya kasamla Jessica Marwen na Stephen Ferrando High Secondary School South Samper bad ya kiwe ki bala pass haka examen embos arhajar arphulai la sam de ki certificate bad busket pisa hakani kasngi la penlong ru ya ka jingya kop drodur halor kapang natural environment ya ki bala job la ai busket bad certificate da uba George Lingdo President HYC bad uba arbok kharjaren haka jinga lang balengkot la don lang kinong hikai ki kimi ki kpa bat ki khana school ka te ka than kam kut tanang ne kala on boy keleng aba jo kami khalaya makin Shillong ki architects Shillong ki artists ki bun ki kam na kalian drawing on today bakile compete hajaka mulan jika andrei ogo ki skite pizza lingo anda kla green drawing am pizza boy keleng ki jaka War community kajingyo jumti kan kotang ane kajingro doi ki boy kaleng jo kami khalaya te na kaleng jui ka sengru ya don ada ka don kana ko competition sunu kada pi ko lai pete blang ni yelong ki blak loi banira ya kino ki kena yol se ya kino ki score ki bom ko ada don kino ko competition kaleng jingro bu pete bhangi yelong ki blak loi banira piti te ngarang sudah penting berkaitan nama Khubor Amet be tanggidahi kindia ikintin berpa migran berben ai sepi rei dang goe kerpat ya kinoi kai ikna skol ba soba nangne sekemat ai gigi kai ba rak Khubor ba HYC kabu ya katong kapitla ya kadong katan hagiliang jingro ani hagino ki kam te tangine kitin bakindia na kublai pi kublai si sarnu yemslan no katan thousand pari bro koi yemslan HYC thousand pari kublai si pun kadai kun kau ke beta kalau yang gila apa lagi cakap besar kalau kami yakin ben kau ke sen kau Jylla dia kena kisah berada pada KSU kalau malah cakap but I'm still ni kena jumi but I'm still ni bagi aku harus cekole bagi jadi
Nah abang ni kun ada boleh tinggi lah dia kun. Ek berbuat apa berjalan. Pi udah kan ustaz bah. Ulah tu ya kicing jadi kasi jadi lembak kecil start itu. Lembak FSA IS MPS bagi ki kedan bagi kidon batu yang kamar gaji batu yang berhenti. Ini itu kumki sama jadi kumki kena jadi. Kamu apa kata super berkawai bakat ketika dona berhenti. Nah, baik compare kiwe ki cakap kematahan kiwe cakap kepada sabian kita kena kiu pun ke super. Nanti pokok super di sekolah pokok nama. Kita raksa yang kedokteran juga dikacak cakap unjuk di jalan kiri kowe. Dai Jylla juga SWC kalau mana ada sim susu yaki bagi nak kiu susu hakikat kita kamal. Kalau orang ni banyak kun, bahkan kata kamu mesti dia kun competition bagi bagi kita perlu. Banyak tu kata kamu mesti dia kun berapa dia kun kemudian nilai banyak compare daripada kun itu kita kampanye kita kamu orang ni. Kemudian bagi sesuatu ada lah kalau mana kamu. Orang sesuatu tahu umandari. Tapi pentai dia serkan bahaya. Lah kalau ke Shillong kita dah mahu kita berkasta. Dia boleh ni kita sekolah mereka yang report tadi itu tu hari ni bah. Ni day but I'm still kena bagi dan kata mesti ikut mesti competition in a fair way. Oh, apa sih ikut kaba peka. Nomor bagi kasi itu bah kata bagi jodoh kan mesti bisni bah. Kecil bah mesti bisni pada sini. Itu jadi akan complete. Ikat no ki bertaki bagi ni lah kasi ni jual makan tanpa way. Kita nak kini way. Di kelas school apa berkata ke Shillong wah kadang dia yang ni kalau Shillong di kelas school bagi botu way kampas pa yo berikom ni ngope tu. Dai ngope tu ada oleh utama ni. Kamu kan mesti show kalau ba ada ni ibu teh respect yang bo teh no Shillong. Kata ke Shillong juga kasi. Kata bagi kita orang ke Shillong balai. Jadi himkuat betul sistem, himkuat betul bahan. Nak tak tahu ada hotel kiu kata nak mesti tak tadi ada mesti kuliah tadi kata tadi masdam nak pergi masdam nak school Friends fang agni ka tur shofran excellent awards. Bede ngene ngaso tenak ngaso kuman ba ngampat jus lo menor Ka Ribhoy Sinot College ha umsat sning Ribhoy District kala play ka kamera ken showkot ni ka library room na ka bentaban besiap ki kot ki bakongsan ki duler ha ka jingnang jing start khamtam che ki tu ki samla ki baju penlut ya ka por jing ban war jing tip ya ki ba ha ka menor bat ki ba hadu ka ni ka juk pamenta ya ka ni ka library la play pas ba ha ka khat ar tarik Naitung dau MLA ka umsning constituency Dr Celestine Lengdo kumu kongsan ha ka bala sa khilang dau ba Mirror CM MLA Nongpo constituency kumu sembut kongsan Harengkat ka jingdon lang ka Dr Jacqueline Thaba Faculty Nehu Department of Library u Pastor HL Marsing President Governing Body ka ni ka college u Reverend Precious Timong Vice Principal kan thupru ikinong hikai kisamla pule bat kiri orang ba Habakran kumu kongsan u Dr Celestine ula ong ba kum kisamla pule kita ki ba job hakajing ki deban shem ya kalat ban pule bakin shu wat wan le kemen tang ban pendap yaki boy kerteng bagi poi testa saka jaka pule kat ba kim tip yaki jing pule kat ba uba miral bon ula ong ba kani ka juk ka pamenta kadi ka juk ka jing wat jing tip shu ka juk handai ka ba ya khun thma ra ka ba pendon kam daki wat bat ki som nakin ropo ngon ngam tip kat no ngon uba khithia man step uba ong ba mentakas ni kat uba wan ngani kendu iki with a smiling face ngan kemen ngani arab iki mo ngatrai nakin ropo ngon sipone kat sangot giban ong ngak kemen bani kendu breu bun giban ong ni dang sudah election teng ngampat ko ai kendu breu dei nam dei mo ngatrai fi menjuri kata te kajing kali kalau ngene kan mano ban long successful ki kena ki ba pule kot ki balik college su ki pule ka ju ka kot mano ban long successful nrepongut ki MLA mano ban long successful ngidon ki pastor mano ban long successful tang ki to ki ba ki men step ki ba ong ngas ngo kemen ban le ya kan ka kam ngas ngo kemen ban pule kot matakas ni Larang ada pastor ro
Ngas ngokumen ban ki mentaka sngi bangakwa ban le yalap bangakwa ban snengi ki bro. Unong rep ro kaju. Lada ula ban ki men step ban ong bat ni kaneka pentor ke ba ka jonga ngala dep tung mentala lai tayo la de ka por bangan putnyut. Lada ong ni ngas ngojek tu ban her biang mo. Bagi tar kitu kisla ke ba. Unom long successful. Tingi kena school ru, kena college ru. Bun ki kena ki balik sa college, tang ban biang ka percentage jong ka attendance. Om day ra baki enjoy ban pulih. Ngam kena ya pi, tihan ra nga shu ya tu. Kini ki experience ki ba ngisyam hakajing im kejongi. Tihabang akran ni kata nga la cross shiteng century hakajing im mo. Kajing ya per hapdeng ubalong successful, but ubamlong successful kalong. Ubalong successful, uba job uday uba kemen banle ya kakam ka ba ule. Kindon sibun kijing em. Layat lang ba? Andre ngasngo ban congratulate ban kitbok kiryang. Naga banta kajing la. Jong sinot hin parok away. Ban penyeng ia kena ke college kena ke Jaka, na banta ban syakri. Ban ai ia kena ke platform. Ke Jaka ke baki kun samla ke bi ki jungi. Pila ban wan ban pule. Ban dep ia ke higher secondary ban dep degree ke jung pinang ni. Ni sutu ki ding pengkyang ki don sibun tehendrei governing body i principal, i vice principal, professor i pastor PS tu, dan biang ni ban pek ban kini, ki faculty member ki nong hikai barak, ki ba pelut ya ka por ka jong pi, ban don. Nagam ta ban penting kena ban ensure, ba ki pun samla ki jong ki wan ban pulih ha ka ni ki jaka. Kin mi nagani ka jaka. Kum kita ki ban pendan borom yele de ban pendan borom ki kimi ki kpa ban pendan borom ke Shillong ka thau ka ba pi1 managa singi ni dan ha program ka ba kerpang ban pli ya ka ne ka library bat college ka longgum ka met bat ka mensim mla ban pene khlan ya ka met na ka mensim namar kata ke library ke long ka ba kongsan bat ka ba don kam hadu kata haki parameters badiyo ek affiliation begini kita na ka nehu ka we na ki parameters we have done we bandon ke library we qualified librarian ki bala pendep gijing puli bat ni dokumen ba karib hoy sinot college kaladon Menta kesingi kita hangne ban pli pai ba chief guest jungi Dr. Celestin lengdo pli pai ba officially inaugurate ya kene ke library naga benta jumpi ki kena pule jong kene ka college ke juk ke jungi menta ka kong santam bat ka bor lani ke jingele jong kawi pakawi geri ke perthai gele na ka banta baniyo ya ke information technology kano geri ke khlan bor ke perthai ke de geri ke badon ke information handade kidona lagi jong intelligent wing lagi jong ke scientist lagi jong yu panwat ke batmai pantip ya ke weakness jong ki wipat kiri kata ke information kaspa bat kabor haga juk ka menta ba menta kadi ke information ke jingtip hagi juk ki bandai dai le thmang ira daga white do sum ya khun marmet kata kadi ke juk menshwa hadin ke jing khun dai le thma kala dai lang ba dagi suloi dagi tang dagi aircraft bat komta te ke juk ka menta ka we kari kani khun bat go we kari based on information. Kapor kalapoi bangin hap sedang ban yang ala ke jongki kejan. Tingidon kinahi ke ban lam nanti yengi.
kinong seng ye ka college kamtam ki badon na kajing temu ko babaha ban seng ban te ban pin kan tiu ya phi mar ngi tip ngi nget na pedeng jo phi baro pin salong brew adin shi sen ka singi pin salong ki nog mi khmat ki jongi ki officers ki jongi pin sa wan university pin sa bat ki kam ki behe phiap sedang nang ni ngi I khmat jong phi ya kata kalawai ka ba pidon pide ban nget halade ba pidon kata ka potential namar ki kena kambun sen ngilam pinapet ki result ki babha ki kerteng ki bapau ki bami ki dei na ki school na ki college ki bana nong kendong balai namar ki kena ki terang ki angnut hoi hasor ka download baro mo kat baki kwa ka lat ka biang na dong sedong ka internet ka wifi baro ki don Henda da kam don kamon na do kamen sim ngatrai kita ka jing don jing kita ki baro ro kamen toy. Henda ka jing ang not ka ba pipi don ki bangi I khmat ka jong pi. Inget ba chisin ka sin pin sa kiu ban hakane ka por nga kentu ye pi baro iwe. Sngo ba penon kam ya ka library. Puli ki kot. Pek thu kam tam ye kini ki hep ki barit ki jong pi ki badon ha school ki para ki jong pi ki bayi nga san jong pi. Penchluri ki ban puli. No makani ka dik e ka ba haka khasi society jong ka kamduna. Ni do na ba ya ka reading habit. Ni puli be tek tang bangin pass. Ni puli be tek tang bangin to exam. Sengaw bah go beyond that. Mo puli sedang man puli penlong ka jing mlin. Namar baladang sedang man puli. Yo kambon ki jing tip ngila ruban ai kambon shikiwei. Penon kami kapor kabapidon namar menta ngatrai kapat ya ke NEP dia ha college pidon license Menta ka singi ka khat ar tarik Naitung ki Police Enforcement ke HEDC Shillong kila khanra ya ki dukan baret bat bahe ja ki bar Jylla ki bam biang kot biang sla hasor nongpo hakani ka jing khanra ki Police Enforcement lalap ba arteri ki dukan badai try de ki bar Jylla ki bam don trading license bat ki kot ki sla ki ba biang nakaliang ki officer kila airport shiphousngi ba ki de ban 1 hajar sha office ke HEDC ha Shillong ban ai ki jubab halor ka jingshong dukan jongki claim ka trading license dokumen ambil na tapi bisa dulu ya kita ke dokumen sedikit personal dokumen kuai dong sehat ano sila to kuai dong kuai dong kuai itu kuai ni itu kan eh ano sila kai kuila sila kalau kita rumah konsep details pura details masuk dari ini bro aku belum sampai musik oh pada sini depan dulu ada sini oh Malika Malik oh hambu cha Sabitri Sabitri oh Banan ni makan apa apply ngaya na yan baba meron wah
Ngelam. Itu. Ini Ini. Ini bukan deh. Biar अब क्या किए लेके गया तो रिसीट कहाँ दिखा अभी आज दिया ही है रिन्यू करने के लिए तो मैंने ये नया अप्लाई करने गया नया हाँ मैंने बनाने गया है तो इसके लिए हाँ वो तो रिन्यू करने के लिए bro mana penting lu नाम क्या है ये Ka West Khasi Hills District Badminton Association WKH DBA kalapadiang ya kalumpung 38 Meghalaya State Badminton Championship 2000 arpulai ban penlong da Meghalaya State Badminton Association MSBA habaya kran shakilat pathai Khubor mentakasni hapo Conference Hall DC Office Henoston u President ka WKH DBA hakajo kapor u Chairman Organizing Committee ba Eslendam ulayat ho bakate kalumpung kan sedang nadu ka artarik hadu ka santarik unailar 2000 arpulai ulayat ho ru bahakate kalumpung lakmi lenti banwan shimbanta kumba shispa san phongut kinong yale kai na baro khat artali ki District Association ka Jylla bad ka jaka ban penlong ya kate kalumpung kanlong haka indoor stadium nongston ula kentu ikino yale kai na kaneka district ki bakwa ban ya khun haka te kalumpung kin penpoi ya ki jinon kam ban penrong kerteng sha general secretary ka MSBA haswa ka arphotarik Naitung kijing pen kre ya kate kalumpung kila ya sha chakmat menta ulaong janmian hari por ni sultanat bandon lang isa HK Thaba ibade organize ibade additional DC Chongka West Khasi Hills Khaju Khubor ibade organizing chairman Chongkani ka 38 Meghalaya State Badminton Championship 2000 arpo lai inaru bangi I ba gilwat sangriang ibade chairman Chongka Media and Publicity Cell inaru Dr. Lumbor Mosor ibade organizing secretary Chongkani ka championship te da kajing don la hani bapi menta sing supa ban highlights kendiat ya kajing penkrea jongi ya kani ka 38 Meghalaya State Badminton Championship ajar ulai ka tournament kanlong hangni ha Indo Stadium Nongstein ha ka artarik hadu santarik jong u prai August arjar arpulai ki participants na ki keleng ki district kin wan adu kasitarik u August but ya kani ka tournament ngasu tenat banitu EP ba lahos da ka West Khasi Hills District Badminton Association haka jing trelang bat ka Meghalaya State Badminton Association ka bari ka state body te haka jing ya kren haka jing ya sutu jongi bat ki baro ki District Association nomor mentang ngiladan baro khat artli ki District Association ki wala affiliate sa Meghalaya State Badminton Association te ngisutnat bat ngimilti bahakani kanti menta ki players na baro khat artli ki district jong ka state kinwan ban ye simbenta but let's say nginyo ka tournament ka bahe bat ka ba songset bat ka basingan hadu kata-kata kumbang itip hi ba ka Meghalaya State Badminton Association kadai ka wala affiliate sa Meghalaya State Olympic Association ba kumjuru sa ka Badminton Association of India te kumta ye ki rules and regulations baro ki paide baka ban conduct ye tournament ngin buat baikat kum ka rules and regulations jong ka Badminton Association of India te kelas dia bakin submit ye ka entries
kan long haka arpotrik upnai bah nyo arjar arpulai but yaki entries ki hampan submit sa ujina secretary jong ka Meghalaya State Badminton Association te hagani ka tournament ka pementa ngindan hadusan kategori ka ki under 13 ki under 15 under 17 under 19 both boys and girls but ka senior category ka bolong baik ya ki singles kumjuru ki doubles tangha ka under 19 but ka senior category ngindon ya ka mixed doubles te ka jingpun kre kalong ka balaya session ya ka coach ka nabanta ka tournament ngindon lightly ki coach but ka jingpun kre ka stadium kalaya session nomor ba hakini ki snem ke beladep hakini ki benai katukan di benai beladep hawangi pe ya ka jinglong jiman jang stadium kisah ngilano mensim kendia namar ba ka jinglong jang stadium ha daw jang kalait ha daw ha liang jang ka jinglong jang ki coach ha ka jing league jang ka roof te ha ka jing ya discuss ka jing ya kran but ki members jang ka state body ngilale ban approach ya ka state sport council but ngaso de ban ai ka jing khublai ka bakarpang ya ka State Sports Council, ka Sports Department, lembaga State Sports Council, kaba da ka jing tre sitom, jong iwe ni engineer iba thaba, iba di engineer jong State Sports Council, but da ka jing simkia jong chief engineer iba BMCM, kilawan ban kimi ban pet ya ka jiran kam jong kani ka indoor hall, but hyper belum kan, kila penbiang ya borok khat ki jiran kam, but menta ka kam kalaya sesa. Bat ngikmilenti ba haswa ba ka tournament kan sedang nginyo ban kitu kikam kiba yat menta mat kila ban dep ban kila ban perbiang ha korpong ka bade te ha ka bade ba ka jing pun kre na ka banta ka jingwan jong ki players na marung ngidan ngikmilenti bala kumno na borok khat ki district association ki baron simenta ka bumon na kita khat artli ki district association kanunduna ya kasi spa san pongot Avna Pargat kertong ka VPP na East Shillong haka election baladep ula penram jur ya ka jingja ya ka yeng bat ka kong ampri lingdo MLA East Shillong la jom kra malki haka miet khatway tarik Naitung. Uni urang ba ula ongkum kini ki jingja ki pen I ya ka jingduna ka akor haka imlang salang. Bun ki samla ki dap da ka jing pisa ba jing bitar hapo mensim hendrei ban le kumni kamde ka babha bat ka pen I pen ban ka jingdum jong kini ki briu. Ula ajing mudru ban wad ki daw balai kum kini ki jingja ki pau perthai hakum kini ki por. Kaba ja hayeng hasam jong kong amprin lindo. Kaba de kaba sakhay kaba ni kum pajba ro ni de ban penram. Namal bangilai I ba kum kini ki jingja ki la nang kiu. Hoi le singi kendit penriu namal bakajai ki briu ki badana kasuki ki badana kabor. Hendrei kum kini ki jingja kibun baham tak por ni I bani osngo ni puli ki Khubor man kasni ni don ka jing shapting ka jing sngu shakhay ban mi tang na halau te kawai ka pa ngahi bat na ka unit ru ni kwa pensai ba mo kum kini ki jingja ni pen ramjur ni mlahi ban pediang ndade manu kim dan hok ban le kumni ya kibriu kila ban ki minister kila ban ki MLA kila ban ki briu baya madan ngali tisen kelo ngimde ban pediang ni kan namal bakani kapen sieri kibriu kapen shapting kasnong ka thau kam snganjo wat ki tisen kelo kila long menta mong ki bakenja tengah kentu tang ye ki pulet nga katui ka snong thau ki pat baru baki day ban long try hino ya kilinti sengke ni la ki snong ki thau la ki yogi hat namal balada ni kum ki pat ba ngimmi ngimdam minta ngim pinsngai ni ki jaka tikin mi hi kini ki basni opat ki ban wan ki ban kini ya kini ki jaka jungi te mentang nilai I baki bon ma ki jingma ki balanang mo baki ber ki kran haru kat no bengin ri halaki yang kisah ni day ban pinsngai namal kata kani ka jingjaru hot ka pensai ngi baki don ki jingma tama ka don ka jingya day ru la se kini pensat bakani ka jing pasang
jongka district administration ban khang no iki dukan yaki mo yaki restaurant ki hotel tel ha posh pobeje poch pobeje katar ngam ngala ban pedyang ban ngala penmi kesit man lo kataru ki la patai kubor namar balong pobeje karang de kapor ka babun ba ki ke kayau hadu kala nangkiu mentar bat ki berkila kamtam ki samla ki sura mi kham jan mien te kita ki ke ji sha ka kta te ka kamai ka ji jung ki breu ka jing yo ji kot hapong ngila poi mentang ngila sai ngila kiu ngila mi halo kata halo kani ka level bali bantan biang sedien te yo philomla ban bu pulit hamman ka snok tau philomla ban penrung pulit hamman ka thliu yeng te ka bhai ban pensang gin yu pai ba te kani ka jingja hot ka di ka basosi tangba kumang laong kadon kay te ka ba ni kumu pai ba hi kum ka imlang salang hi haban pai hapo mensim jong jong baki don ki jing duna le se ni kloi than ban sukhang ni su kloi than ban te ban khom le se ni haban wan no kmoi ka linti le se ni haban long ki bakam yar ka jmo jo prakhan ngam tep ngin haban prakhat ha jliu habun bhakiliang ngam kwa ka Shillong ka ba mo kadika wainiki sharak ha ka north east sungi bahkan kelalong pat kum kiwi jaka ha ka ba ka tu ka sharak ka light ka jingsai ka laja kam de ban kum ta ban ni kum ki nong sok song de man penyang ni kata te itai di wei jing ke tu jonga mo bat ka jing ai min sim ru le sei ko am perin bawat la ka laja kum ni to mo wanum sngoe wanum tieng wanum randien walang gila benya kento iwi halo ki politics ndai kum ki brio pada telong ngimla ban pedyang kum kini ki bat na kalyang jumi na unit ru bat na circle ngimla hi bat pedyang te sakawai pada ka jingken tu jongai ki pat baba let us own the streets, let us own our neighborhoods, our localities, because if we don't do it, then various other factions, various other, you could say, dark forces will overcome these same spaces. We need more open spaces. We need more open minds. We have to look deeply into our souls and to really point out the problems in our society. It's not always what we think they are. Many people are very obsessed with drug dealers and prostitutes and so on. But maybe there's a fundamental reason for that. There's a reason why all these issues, these big problems are now emerging and coming out to the front. Because of certain things that have failed in our society, particularly economic policy. They have failed. They have not gotten rid of poverty, of inequality. Inequality is a very, very serious thing, which not enough politicians think is a problem. We need to ensure that our ministers, our MLAs, our officers all understand that this is a very serious problem. Inequality is a very, very bad thing. And we need to address it, we need to tackle it, we need to battle it, eradicate it. That should be the aspiration. When that is done, when economic justice has been established, I am very sure that all these problems that we are worried about now will slowly, steadily disappear. What is happening in Meghalaya today? People are so scared. It is not something overnight. This is decades of bad policy, bad leadership, bad governance, corruption. This is decades. It is not something that just simply came overnight. Even though many people think that it is, it isn't. It was always there, but we allowed it to rob us of our agency. We have no more power as the people. Now is the time to change. Now is the time to move forward and to really soul search, I think. And we're going to have to be very brutally honest with ourselves, with who we are as a society. And if we have failed in some fronts, we have to correct it. Menteri ke Tourism ba polling do hakakat artarik Naitung ula ong ba sngowi hap satia ya karai jo Khubor district pan pha khangno ya kidukan kentup ikidukan marbam hanong ba Shillong hakapor shipho beje min miet halor kanong rem ban lait na gajingkul mar ba jingkun rum kan ram habakram bekilat pathai Khubor uba por ulaya thu ba ulada ban kran bar menteri rang ba kumjuru bar sembut menteri rang ba ban penpau ya gajing sngo jung u halor katai kamat
So on this, I have already brought this to the attention of the CM and the Deputy CM in charge home. Deputy CM in charge home has convened a meeting tomorrow at a very high level, and we expect things to change based on the proceedings of tomorrow's meeting. In fact, if with due respect to the officer concerned, when you have shops and everything is open, then there is more safety. You feel more safe when shops around are open, when malls are open, then people can walk and feel safer. When everything is shut, how do you instill that sense of confidence that everything is normal? See, the stray incidents are always there. Not only in Shillong, they also happen in New York, they happen in Paris. Doesn't mean that you close everything down. I do not know who do you define as normal and who is abnormal. Because in cities, even in Guwahati, people line up for dinner at midnight. So you don't call them abnormal because they have dinner at 12 midnight. So how do you encourage local entrepreneurs to turn to tourism if things are shut at 10? And what happens if you have hotel guests arriving at 10 and not getting food, and should you ask him to hang on till breakfast? Same thing which I stated, we should upscale policing, allow people to move freely, because confining them in their respective localities will not solve any problem. In fact, it will increase the number of cases of violence within those localities. So Shillong has grown over the years, and I'm sure that the majority of citizens are right-thinking people who will not indulge in mindless violence. Pada kitu ki Khubor lepas kapakun tarah do bangin dia syambiang kublai shibun.